Hei, kakak. Lagi apa? Nyin jebakan rahasia. Hah? Jebakan rahasia? Rahasia kumaha? Bere nyawa tuh kau. Nyemua beja-beja tuh kan namanya lagi jebakan rahasia. Hah, gini atuh. Sama CS mah kudu beja-beja. So, beja-beja we ieu teh naon rahasiana? Sok asal bayar heula 5.000. 5.000. Masa sama CS itu ah? Aduh, ulah atuh. Oh ya udah gak mau mah. Sok apa rahasianya? Bilang sama we. Teu ngambeknya. Mau ngambek masa sama CS ngambek? Janjinya Janji. Ha. ieu teh jebakan Kang Gozami anu beleguk. Anu mau ngasih duit ke Kakang 5.000. Ketipu deh. Aduh, woy ketipu atuh.